Halo teman-teman, onde-onde mau keliling-keliling nih, mau jalan-jalan. Yuk ikutin onde-onde jalan-jalan yuk teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lihat video lucu ondel-ondel yuk. Hayang jajan henteu di warahku mama, hayang jajan henteu di danguku bapak. Pura-pura teu boga padahal duit mah aya. Yah, onde-ondenya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Kasian kan? Sekarang kita lihat video lucu ondel-ondelnya yuk. Wah, enak banget. Yah, kasihan banget. Ondel-ondelnya jatuh, kepalanya sampai copot. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Yeay, lucu kan ondel-ondelnya bernyanyi teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lihat video lucu ondel-ondelnya yuk. Kulit kerang kuning cangkeng jauh, buntuna bodas tipung kayu, bibir berem-berem jauh bayu. Yeay, kasihan banget. Onde-ondenya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk teman-teman. Wah, enak banget. Yah, ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk teman-teman. Yeay, ondel-ondelnya bagus-bagusan teman-teman. Lucu-lucu semua. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Dadah.